Greetings, beloved child of God. Welcome to Truth is Truth, the channel that fearlessly unmasks deceit, exposes deception, and guides you towards spiritual awakening. Join us on this journey of enlightenment as we uncover the truth and reveal the light. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you can stay updated when new videos are uploaded. Together, let's seek truth, wisdom, and spiritual growth. Amre motlana tshebeletso ya ratang jwalo radio go tšheletsaneng motho motla ke kena ke a dumedisa tsatsing la ka shebo ile sontaha bekeng amre motlana tshebeletso ke eme ke tsitsitse ke re hoena Jesu ke morena maemo a dumela ka pasa dumele amre motlana tshebeletso teng ka kwana wa feme ntate mokoto metapelo ka mahale kae a re le ke utaba ke a gola taba ya mangolo bohlokwa ba yona gore batho ba tseba ho tseba ba ka hara dikereke tsena tse dong hore re bua ka tsona le ba ka ntle ho dikereke tsena tse re buang ka tsona ba kgone ho bapisa hore kereke tsena tse re di kenang le tsona di bua yona ntwe ne buang ke dikereke tsane ho tshwe dikereke tse le dikereke tsane ha hona phapang re kereka dikerekeng tse sa nepahalang gore ke a kgolwa haiba batho ba dumela hore ke ba dumedi kapa ke ba Kriste ho latella se Bibele e se buang ba lekane ho dumela hore nako ya tshenolo ha e fihla haiba e le yona ke yona mme ba dumellane le se Bibele e se buang e seng ba hanyetsane le sona hobane buka di buka e re ke le bolelletse hore ho tla fita nako ena haiba nako ena e se le yona ha re dumeleng re se ra ngangisana khale batho ba patetswe diphiri ka hara dikereke tse ba di tsamayang mme ha o thola o sheba Africa ka bophara ha ke sa bua ka South Africa ka bophara hobane Africa boholo ba dinaha tsa Africa di ile tsa hlabollwa ke bodumedi ba bokreste mme re ntse re bua puo e lengwe le maAfrika a mang ha re tla ka bodumedi le mangolo re a balang ha fapana ho ha empa ine se maikemisetso a rona ine le fela ho ba bontsha hore ke entse diphuputso ka hara ditaba tsena kaofela tse ke buang ka tsona mme ha hona khona kapa kamore e ke sa kang ka hlodisa ka ho yona la ono thaona le noa ka mo ke hlodisitse hore ke tle ke tsebe hore ha ke khutla ke bue ntwe e ke e boneng ka mahlo ai ke nnete noa e teng ka mana ba re teng ha ke motho lo rekisa ditaba tse ke di rongweng batho ba ileng ba fumana di DVD tse ho tloha 2013 ha ke qala ke dintsha ke ntse ke ba fa tsona mahala patue e kgolo e ke dumelang hore rona batho ba tjhaba sa Rantsho re fihlile matemona re sebetsa haholo teng a fihlile a re arohanya hobane o fumana hore mopholoswa motho a reng o pholositswe le teng lebaka le mo entseng hore a pholoswe ntle le haeba motho a tswalletswe ka hara lelapa le ntseng le pholositswe e tla ba mopholoswa hobane a antse letswele le pholositsweng empa boholo ba batho ba pholositsweng ke batho ba pholositsweng hobane hono ho hlokahala hore ba fumane pholoso ha o ro mamela mo ba tswang teng ke batho ba tshwanang le nna ba ileng ba fitiswa boholo ba bona ka hara kereke ya sephiri jwale o bona batho ba dumetseng ba ba kgahlano
le baloi le dingaka. Jwale se nna Modimo a nrommeng sona ko ho leka hore motho a pholositsweng kapa motho a reng ke modumedi kapa ke mokreste a dumelang ditabeng tsa Modimo a tsebe ho tseba hore ngaka e tsamaile tsela efeng. Jwalo ka ha dingaka le baloi ba tseba hore badumedi re ka kgona ho ba kena hobane ba tsamaya fela ho latella ka mokgwa Bibele e ba jwetsang ka teng. Ana ha o wa sheba baloi ba ntse ba tshwere Bibele motshehare mona ha ba tsamaya le rona, ebile ba apere le dipurapere tsa dikereke, ebile ba bang ba bona ba teng ka hara dikereke tsena tsa rona. Empa bosiu ba fetoha ba ya mo ba tsebang rona hantle re sebeletsa mona. Empa o fumana hore badumedi kapa bakreste bosiu ba ithapella ba ithoballa, ha bana mabaka mang ntle le yana e leng hore ba mona ka ona. Jwale o fumana le dingaka ka mona le ba profeta ba phusha ya bona taba ya hore rona bosiu re a tswa re kgwaela dipurapura tsa rona le matshwao a rona le dipheka tsa rona ka ramikotlana re tswa le mona re ya kerekeng ya rona ya sephiri. O bona di-double agent. Jwale lenaneo lena la rona le bohlokwa hore diphiri di tswe. E re ha o dutse mono le ngaka o bo tseba hantle hore ba ntse ke sola hore e ka nna ba ke baloi, ile ke nnete ba loya mme ba loya tjena na. Jwale le baloi ba tsebe hore man ba ntse re hle ke ba pholoswa mpa re sa tseba hore na re tjheswa ke eng ha re ya mane. Ba tseba ho tseba hore no re tjheswa ke thapelo, hobane hona le ba rapelang ka nnete ba sa tswa ke thapelo kapa mmedi bona ba sa tswa ke. Jwale ke hantle hore re tsebaneng, re se ra tsebana fela motshehare mona ha re hlapile empa bosiu re a fetana mona ha re bonane. Ba bang ba re bona, ba bang ha re ba bone. Ha ntse ba hitla ba re ka ntlena ke a bona, ha ke re ka ntlena ha o. Jwale e kotsi hobane ntheo ke yona e re tliseditseng mathatana e re nang le ona kapa e re leng ka hare ho ona. Matsatsing ana o so o hatella haholo taba ya sephiri, mme ha o hatella taba ya sephiri ke batla ho fumana hore o ikopanya jwang le batho bo itseng o mona ka bona. Taba ya sephiri ke ena mo e leng teng. Ha ke le hodima thaba, diba tsena ne di le tharo, mme dibeng tsena di le tharo ho kenyelletsa sediba se neng ke kene ho sona se neng se le mahareng. Diba tsena Modimo o bontshitse ha ke fuwa pono ena hore ho na le ba profeta, ho na le dingaka, ho na le baloi nqa e le nngwe. Mme baruti bana ba bangata ba butsing dikereke tsena ke batho be leng hore ba fetisitswe le bona ka hara sephiri. Jwale kereke ya sephiri ke ena ka e mo mohlodi wa ditaba tsena tsa ka hodima thaba itse ha di theoela tlase mona tsa theoela ka kereke ya sephiri hore ba kgone ho hapa batho bana kaofela ba nang le dineo tsa moya le ba dumetseng ho Modimo. Jwale ba kena jwalo batho bana. Okay. Jwale ke ka ho o fumanang hore ha o thola mapaki ka di-voice note o fumana hore batho bana hona le hore ba tshireletse kereke ya bona ya sephiri. Kaofela bona ke ba reng re ne ntse re ipotsa hore na ke ka lebaka lang ha o le tjena. Ho bohlokwa hore mamamedi a tsebe hore ha ona motho a kereke ya sephiri a kgahlano le taba tsena tse re di buang. Kaofela batho ba kereke ya sephiri mohlomong ba teng ba kgahlano, empa ba keke ba hlahella
platformong mo. Hobane kereke ya sephiri ha ena monga yona, ha e tshwane le ya Zondo, ha ona Rivers man. Okay. Ha ena monga yona. Jwale a tlang a re tlo dula mo le rona tafoleng mo a re o emela kereke ya sephiri o tla tswa ka hobane ha o tsebe le motheo wa yona kaofela ke ba fetisitsweng ba ntse ba sibuwe jwalo ha ba e tsebe le gona e tswa kae hantle ne ya kae ba iphumana sa le ditulong tsa ntse o dimutsana hore fana ha therisa batho kwa Heaven. Jwale ha ona o khutlela morao Ha so le mo. ha o so graduate-ile o so tshwere certificate o so le kwa o kene no more turning back. Jwale ke yona tsietsi e leng hore hona jwale tje batho ba kereka sephiri ha ke bua le ba tsietsing ya hore na hantle mokoto o khala acha ha eba ke le ba ketela acha hobane ha ya tlatlang a dula mona a re tlo tla emela kereke ya sephiri ba ha ena Di bile di affecta batho ka tsela tse jwang taba tseo. ho etsahalang ke matla hore na matla a e ho profitwang ka ona matla a e leng re baloi bana le ona matla a e leng hore boholo ba dingaka ba wa sebedisa matla a ke matla a tswang kae ana ke matla modimo kapa ha se matla modimo na jwale ke batla nna batho bana ba mphise ba re phega le bona ha o no utlwa ke ne ke re ho wena ke batla dingaka di tle mona di tlo dula mona ke batla ba profeta ba tle mona ba tlo dula mona ke batla baloi ba tle mona ba tlo dula mona ke itse ho wena re na le dingaka tjitjha batho ba fuweng dineo be modimo a neng a bua le bona ka tsela na bua le bona ka yona empa dingaka tjitjha ke kgola connection ho na le mo Sesotho se ileng sa tlaila batho teng kore ke dumela jwalo hobane nna ke dumela gore taba tse ding le tse ding tsa moya ke ka modimo fela o ka iphumanang o kene ka hara ditaba tse jwalo haeba o sa kena ka modimo o kene ka moya o sele ke kingdom yo wena o belongang ho yona jwale nna ke dumela hore ke belonga kingdom ya modimo hobane hanka ba ka tswaka kapa tanka oli kapa tanka mokubetso ka pheya dintho mona ka re ke amount of zozo ke ya ke tshwere dihlong ke ne ka itsamaela ke le lefela je ka tumelo ya hore modimo wa rena ka hare ho ntlo jwale ke ka ho ke emang ka sebete ebile ke buang ka sebete hore ke tsamaiswa ke moya wa halalela mme ke de ka bontsha le ka 2012 ka re haeba baloi ba itshepa hore modimo e bona ba mo sebeletsang kapa mmuso e ba o sebeletsang o na le matla a fetang a modimo ha ba leke re bone hona le puo e bualang ka dingakeng le dingaka ke la nna ka tsholwana haeba batho ba vale ka 2012 ba hopola hore hona le nkgono e mong a neng a re ho nna o lorile kapa o bontshitse hore a tlo nlata ke nyulo e thaba Mount of Zozo le yena haeba o sa e hopola program eo mo mamedi kapa le wena botjhe o la batla nkgono o studio wa mmotsa ga nkgono o le je wena mangwela tla o dumella o fatha o sa mo hopola Ya mo hopola nkgono nkgono e ne le ngaka jwale e la re nkgono ena ha se ke bua le yena bobeding ba rona ke mong ala netefatsa matla e modimo a mphileng ona. Thanks for watching. May the truth set you free and bring you closer to God, Elohim. Until next time, stay enlightened.